Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Uba Titos tarwal khan ubade MDC ka sora batru nang yalam kaliang persya apo ka Khasi Autonomous District Council ke HDC ula pendam jur ka Kynthoh jong President ka Voice of the People Party VPP uba Ardent min basai mai uba laong bagi MDC ki de ki balakut ka port rekam ni yap ni kata ka Kyntien expired uba Titos ulaong baka Kyntien expired bala pendam kam daun nang yalam ka VPP kalong palat liam bat ka bala penmong shimet u namar yakani ka Kyntien ha Bri U la pendan kam tang ada Bri U ulayam ulong ba yaki Bri U Kiba Kynthoh kum yakita kijat Kyntien ai ublay un bishar shushu ubat Titos ulong baki MDC kim de ki mar ki mata ni kidawai bala thok tarik bat da Bri U ban pen benapai ba bagi MDC kilayap kadai ke jingkren ka bala palat hakawai pat kaliang ki MDC jang ka United Democratic Party UDP Kiba dan hakaliang persya Khasi Autonomous District Council ke HDC kilapan pa bagi lakwa baka election kan long no namar bala dakin persya biang ya kajing penjalan ya ke election MDC hadin baki latip ya daw kan long bi habakren sikilap thai kubor nong yalam jang kaliang persya ubat Titos tarwal khan ulong banado ka bastang ka UDP kala persya ya kajing penjalan ya ka samai trekam jang ke MDC hinrei hadin bala ya chakmat kajing penbet thamai ki constituency jang ke MDC kumkinang mikmat ki haban nabynta namar kimla banchu sngap jarlani banchu persya lut klem da ai jingmut habakli Halor ka jing penjalan biang sanreu banai ika samai tengkam jang ke MDC ubat Titos ulong baula lek banwat jingtip Halor kani khamtam hadin bala menjuri ka amendment bill hendai ulayo jingtip baka sarkar ahap pan penkre ika election kaban shimpor pat kumba arado lai banai ulong bakum kinang mikmat bat MDC kilakwa no ban penlong ya ka election MDC hendai namar bakila tip ya kidaw kam ya hap bandang ya persya ulaya thuru baula terwasya ka sarkar bakan penlong no how nai wing na ni no pra mentaw snem hendai hakim ki banairu kandan ka jing namar kadai ka por exam haki school bat boat sa kaayom Christmas